tariki ya mbere Ukwakira 1990 umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero. Cyabaye ikimenyetso cy'itangira ry'urugamba rwamaze imyaka ine nyuma y'uko abari bagize umuryango FPR Inkotanyi biyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. Ingabo za RPA ishami rya gisirikare rya FPR Inkotanyi ku ikubitiro ryari riyobowe na General Major Fred Gisa Rwigema. Gusa ubutegetsi bwa Habyarimana bwifashijwemo n'abacancuro bwabashije gukoma mu nkokora RPA mu minsi ya mbere. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere y'urugamba, bamwe mu bayobozi bakuru ba RPA barishwe, bitera icyobo gikomeye ubuyobozi ndetse na morali ijya hasi bikomeye mu basirikare hafi ya bose bari basigaye. Umunsi wa kabiri w'urugamba wari ukomeye bidasanzwe kuko wari umugaba mukuru w'ingabo z'Inkotanyi General Major Gisa Fred Rwigema yishwe. Perezida Paul Kagame muri icyo gihe wari majoro yahise ajya ku buyobozi azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nyinshi. Mu mafoto tugiye gukurikira uko urugamba rwo kubohora igihugu rwagiye. Kurumbuye wacu sibe none usibuwejo ngwejo bundi hazaza urungano harimo abo tuzi neza twareranywe barimo benshi dukumbuye twibuka ibyiza dusangiye nta gisumba umuto mwareranywe mu ngobyi numugambi twubaha numurage twimitse rungano rya mbere rungano sugira rungano mwibuke mwizize mwogeza muvuge muribende Murumve twana twanjye n'abarazurukundo murarugira intego mwese umujya hose rubabera umutako mw'izuru bara
bakangawe. Ha niho dusoreje inkuru mu mafoto y'urugamba rwo kubohora igihugu. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo tuzayipsikwa n'inkuru zizagize inyura kuri iyi channel zigamije kwigisha umuco nyarwanda, amateka y'u Rwanda, imigani n'izindi nkuru zitandukanye.